Festival Nušićijada ime je dobio po velikom srpskom književniku i komediografu Branislavu Nušiću, koji u svojoj pozorišnoj predstavi Gospođa ministarka koristio rečenicu koja je kod publike izazvala salve smeha praćene aplauzom: "Viđen si za Ivanjicu." Ove godine je 10. obnovljeni festival Nušićijada i on će krenuti 22. ovog meseca, odnosno četvrtak dan ranije, sa svečanom akademijom koja će biti održana na gradskom trgu, na velikom gradskom trgu u Ivanjici, i ona će biti u čast tog jubileja na kome će biti podeljena određena priznanja kako onima koji su radili svih ovih 10 godina na obnovi ovog festivala. Marta meseca 2018. godine lokalni lider vladajuće Srpske napredne stranke u Ivanjici doneo je odluku da iz organizacije festivala isključi organizaciju KUDES. Progonstvo prave Nušićijade iz rodne Ivanjice traje i dalje, ali traje i kulturno-umetnička gerila kao vid otpora udruženja građana KUDES, koje su ivanjičke opštinske vlasti izbacile iz festivala koji su 8 godina u partnerstvu organizovali. Takozvana prognana Nušićijada biće održana od 23. do 25. avgusta u Beogradskom Dorćol placu i na imanjima u okolini Ivanjice, a organizatori najavljuju učešće brojnih umetnika, humorista, novinara i aktivista. Na trodnevnom festivalu publiku će zabavljati i naterati je da se zamisli Marko Vidojković, Nenad Kulačin, Petar Božović, Lane Gutović i Tihomir Stanić. Nastupit će i humoristi i novinari poput Zorana Kesića, Draže Petrovića, Mićka Ljubičića, Voje Žanetića i Miodraga Stošića. Nušićijada pod sloganom "Prognana slobodna, druga a 10" okupit će i pisce, izdavače, dramaturge, reditelje i aktiviste Petra Arbutinu, Milana Ćulibrka, Minju Bogavac, Zorana Hamovića, Vladana Slavkovića i Gutu Grubačkog. Nastupit će i muzičari poput Dragoljuba Đuričića, Jovana Maljokovića i Balkan Salsa benda. Biće prikazane i izložbe Predraga Koraksića Koraksa i Dušana Petričića, karikature od naših života i karikature protiv diktature. Dina Cepenja, Slobodna televizija.